uragenda nte? Ndagenda n'amaguru. Ushaka kumbwira taxi? Ndakurira taxi ariko nawe usiga amaguru. Nagiye uvuga n'ukuri. Nahise ndasiga amaguru nimara. Numara ugende na taxi. Ntacyo yasigarana nimba bikunda uko yasigarana. Niki? Sali abakunzi b'Imuhira studio turabaramukije. Amahoro y'Imana bane namwe. Murabona noneho ibintu ukuntu bimeze biri ku rundi rwego. Ibintu byagiye ku rundi rwego kabisa nkuko mubimenyereye hano kuri Imuhira studio si bisanzwe. Nkuko musanzwe mubimenyereye hano kuri Imuhira studio. Ni prank duhora tubazanira. N'uyu munsi ni prank. Ngiye guprankinga madame. Nubwo kubesha biza binanira ariko uyu munsi ndaba nkugerageza kabisa. Ariko ndaza kubeshura. Nimara sabe n'Imana imbabazi. Ko nzaba nabesha. Hanyuma rero turabakunda cyane abakunzi b'Imuhira studio. Turabagumbiriye mwese aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi. Rero uko nari mbabwiye uyu munsi kuko musanzwe mubimenyereye ni prank ngiye guprankinga madame. Ubwo prank y'uyu munsi imeze gute? Mumbaze ngo se imeze gute prank y'uyu munsi? Ewana ni prank extraordinaire. Ni prank kabisa imukubita hasi. Oya prank y'uyu munsi kindabona itavamo. Nukurikirana prank y'uyu munsi. Ayayi. Sinzi reka ze tuyirebe. Noneho kuntiza kuba imeze. Murabona telefone yanje iraha. Kumva madame asanzwe afata telefone yanje uko ashaka uko yimva. Hariho abagabo batazabemera abagore babo uko bakora kuri telefone zabo. Swate baba bari kwikeka cyangwa bari kugira gute niki murabizi nyine abantu b'abagabo, abantu b'abapapa. Ariko izo bintu kabisa ni bibi cyane muzabireke nkatwe abagabo bubaha Imana. Abantu baravuga ngo noneho nivuga ubutumwa najemo ariko byose bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Telefone iraza kubiraha hanyuma araho ngaho hanze mukanya arinjira ndabiza arabaje hano nyine muri salo. Naza hano muri salo rero ndibaza akunda gufata telefone yanje azayifata uko ashaka kabisa. Sinayigira cyane nkawe. Urumva rero nkuko musanzwe mubizi hariho abantu bamwe abagabo bamwe nyine umugore akora kuri telefone bikaba ibibazo bagashwana cyangwa se ugasanga umugore ntayikoraho. Urumva umugore ntazi na telefone y'umugabo ntarabona no muri ekara ya telefone yiwe. Rero uko biza kuba bimeze asanzwe amenyereye kuyikoraho. Noneho rero naza kuja kuyikoraho ndahita musimbira muraza kubibona nyimwaka. Nimara kuyimwaka ntangire nitonganyishe mubwira ibintu kuko asanzwe gatabimenyereye uko asanzwe amenyereye kuyifata. Abone uko hari cyahindutse. Nimara turebe ko aza kuzakira. Turebe n'icyo aza gutekereza. Turabakunda cyane abakunzi b'Imuhira studio. Namwe mwese mudushigikira. Support yanyu turayibashimiye cyane. Kuduha views no gukora subscribe. Wowe wakoze subscribe nawe utarayikora turagusaba kugira ngo ukomeze uyikore. Noneho kamera murabona ntabwo nza kuyibuje nashize mu plus imwe ntayibona. Ewa nashize ahantu hamwe kabisa tiza kuhava. Naho ngaho iguma ntayibona. Hanyuma agiye gusanga jewe ndi kwirebesha televiziyo bintu nk'ibyo nyine. Arasanga nyine ntaramye hanga muri salo. Hanyuma turebe. Gatora naho uki. Naho ndiyo ndirimbo
myembe nkeneye. nta myembe nje nturya imyembe ingana gutya nje Urarya cyangwa ureke? kubera ijya nawe ejo Menyugara. Ukunda imyembe kugira ngo barayikuragiye. tora nawe Nta myembe njyewe nshaka kureka ndarisha amenyo y'imbere ndikunaniye. ndarisha amenyo y'imbere Ntabwo yihabaho kuvuga ngo ureke kwiga. wari wagiye Nari hanze. ko wahatinze cyane Nari kumwe konkoro. uriya ndirimbo nturayifata mu mutwe Ahubwo yararushira ndambira. Ntabwo reka njye kure. reka nyama Nikuremo uyu munsi. Ahubwo ni buri kanya. wowe ndizi gufasha Abe nabuke. basi kubamo zose sinone uko wambaye gutyo kurajaya Ahubwo nari ngiye kugenda. Nari nkuzana imyembe nimara nje ngenda aho nari ngiye. mwese ugiye he aho uri kumpisha Ahubwo ndi kugurisha ngiye muri repetition. petisha wowe mukora ari kuvajyana Ndiho kuva kera. aho bakorari batari Ngwiki? aho bakorari babuze Abantu z'uwemegi wabo. aho Abandi bakorari baranyemera ni babuze nusi yo korari uririmbira ni iyi Korari ndirimbira. baraguhemba se Mu gihe nje si bampembe. Ndi umukoranabushake. mwese nje wabanshakiyemo akazi ko kuririmba Oya twe nta kazi ko kuririmba ahubwo tugende mu korari nawe wirubire. wirubure mwese nirubure Tugende nyine bushike wirubure. nirubure hari agashara se Oya ntibahemba. korari badahemba ndanojo none uko nyine wamashingiye kuri N'amashi ahubwo namaze no kwitegura nyine navuze ati reka nsige ngo kugira imyembe kubera nzi yuko uyikunda hanyuma ngende kandi aya masaha yagiye. sure Yeah. sawa desi yani biraje gushira muramurepeta saa ngapi Turepeta saa 10. za mu gatondo cyane Saa kumugoroba none tumye ko ari saa ngapi? Saa 10. saa 11 Yego. Igengererayo. nagenda ne Ndagenda n'amaguru. Ushaka kumbwira taxi? ndakurira taxi ariko nawe usiga amaguru Nagiye tuzavuga n'ukuri. Nahise ndasiga amaguru nimara. numara ugende na taxi Ntacyo yasigarana nimba bikunda uko yasigarana. wasize utegura ibyo tujya nijoro Namaze kubitegura byose. Noneho ibi ni ibiki waba ureba? ibi si byiza Nta kizima kirimo. umukozi wasize ibyo uteka Namaze kubiteka byose. uragaruka saa ngapi Repetition iraba 17 ndagaruka saa 2. uragaruka saa 2 z'ijoro Saa 2 zora ndi hano. izo bari repetition gusa cyangwa Nyine izo muri repetition none se sinagusabye gusa ariko naje muri repetition. Wari ushaka namisohoka amigenda gusa. None se ibi bintu uri kureba n'ibinyaga kandi ndasiga mbikuyemo. ubikuyemo n'umarushanwa None se basi bifumushiramo ya ndirimbo wabikureba. None nyine ibindi ngo y'Imana. ndabikunda biza umuramye nanone. biza bituma nduhuka mu mutwe Design bigatuma ubwira uruhuka mu mutwe. ni comedy ibintu biza ukuntu biza bisetsa ruba Aha, gahuka. Niba nakuri. Nta kintu kizima na kimwe gitahuretse kirimo. uba ushaka iki Nyine wowe nsigaye uri kureba indirimbo cyangwa filime. Ariko bwa n'ibyo ngibyo. bafite ikibazo cy'iki Mfite ikibazo cy'ibintu uri kureba bidasobanutse. birasobanutse Nta gisobanutse kirimo. Ni iki? Sinyikuremo filime. oya None nta kibazo none ko warumvunye ukuboko.
naringizaga ngo ngiye gutora telefone. Nese telefone yawe nyito ari ikibazo kibirimo. Nyito ari ikibazo kirimo. Ari icanje ari cyawo. Oya nta kibazo. Nta kibazo kirimo ariko. Urito bitambajije ntabwo ari bisize. Hano wabaye gute? Uruko nyitoye nza kubaza. Uruko nyitoye nza kubaza. Wese wowe ugiye gutora iki? Kina ngiye gutora telekomande bindure kuri mu desani. None wari nkuye ukuboko ahubwo wanvuna. Wankanze nta cyakira. Cyangwa ari cyo wampisha. Ndabizi. None telefone nsanzwe ntora. Ngono ngo ntakwenda kumenyesha. Nzitora telefone nakumenyesha. Neza. Ndababaye. Planke yaje irapfuye. Ngwiki. Kunze muri studio murabibona. Uko rari abiteguye siko bigiye. Ngwiki planke. Uzi chitegura none ngabira planke wategura. Kundari murebe namwe bakunze muri studio. Ya planke irapfuye nuko. Wateguye planke. Ariko ntabwo ari jewe. Si jewe ko nari squat tora telefone. Mbwira basi ngusove. Oya sukunanirwa. Ngani mbwira planke wateguye. Yarivuga ikuri. Nyana uko kurani yari planke na nateguye. Mvuna ukuboko. Oya urabona ko umuntu ari nabi. Wari kumvuna ukuboko. Mwana nagiye mpisha nyine kamera hariya. Ndagize ndaza nicara narinze uko uhituza kurumva. Telefone yawe yaje nayishize aha. Nimara. Kurumva nako nirebera nyine zira desane. Kugira ngo ngurazaga kujya ukunda gutora telefone yawe uyitore nurangiza some nka message. Kurumva? Nese ayo message aririmo basi mwandikira Oya tayo. No naringizega Jesse napanze ko utiri gukora kuri telefone bitanye gushamura urumva noneho ga nawe ukarakara ukambwira ati hari ibintu uri kumpisha umungu uzana kurebe ikambibe induru tukagwanira telefone kugeza uyinyatse cyangwa se nje ngayikwaka urusha ubundi ngufu urumva ariko nari kuyimena urumva kugeza urebye ikintu kirinda ko urabibona bibaho hari abantu nyine bakunze guhisha amatelefone yabo nyine abagore babo. Nese yo ni plank. Narizi ko yari ifata none nawe utoye telekomande. Ta plank raho. Utoye telekomande wari wabaye gute none? Uzombwira ukopeze plank. Uzombwira nzongusove basi kubwira ati basi genda uteguriye plank. Kuzi muri studio mutubabarire nukuri natwe si twe. Nese tubabarire ariko twakoze. Mu minsi yose se ni iyi plank irapfuye. Umva nje nta. Giye muri ndi day. Abeririye kwanza. Nje ntacho nakoze. Nta instangiri aho nayishize. Nuwa mbere guhisha nta niyo nabonye. Niko nayororoshe hose. Bani tusho nije kintu gatane nico ngiye. Gufata kamera nka installe byarananiye. Mumweza sana nayo. Plank irambabaje. Akuzi kuntu nanayikane. Kandi aza mumvire irene. Urazi njeyo. Akuzi ngiyifata. Kuko ndi gutegereza plank nyende gutegereza plank ngukore. Niyo nzavuga ati none uranyica ubwo sinzi uko nsigaho. Nyine nza nyamyumvire. Ikibazo rero kiza kibanje nkana nigo ko installe kamera. Oya jewe cyangwa naho nisize n'imbere neza. Banzu rebe iyi plank jewe. Nari skuri butwike cyane. Kurumva? Ta plank raunga. Kuntu nayiteguye. Bari butwika gute. Baza wumva. Nari niteguye no kugwana kuri telefone ko nari siko ngikwiye. Ukamvuna bikava bikajamo. Kandi wambabaje kubo. Isundi ngiyo nyikwima bari ati ngayitora ugiye kuyitora. Ugiye gutora telefone. Nako nje ngiye gutora telefone. Ukayinyi. Kiyo nyikwima ati ntuireba. Naho urumva nyine nanjye no itatekereza ibindi. No mu busanzwe nta telefone yawe ubyumvisha. Nta n'ikintu ahubwo n'ubunyerekerana nikanze nyine. Nari ntekereje ibindi ngene. Oya nari navuze ati nutora telefone niho nza gutwika. None jewe ngo nutoye telekomande. Nyinje nta nubwo nari ntumbire gutora telefone yawe. Nari ngiye gutora telekomande. Ariko nyine mu busanzwe unayifashe telefone ukanyima telefone yawe. Uri umuntu tubana buri munsi kandi nje nawe turumwe nta kintu mbije. None nje no kwikeka ibindi. No gukeka
kandi ntibibaho umugabo n'umugore bimana telefone iyo planke si yo yewe iyi planke irapfuye ihangane ndakundi abafana biwe naje zamwishura zakora iperereza umva we nakubwiye icyo nzongufasha basi uzombwira ngo solve planke kandi ntabyo naringira ni wowe uzi ukunda nyine uzombwira ngo solve planke ukorera nimara basi mwabona planke ipfuba nagutesha kuzwa birimo iyi planke irapfuye takundi akoze muri studio mihangane ore subscribe nyine takundi ihangane takundi birashika ubwo nyine mwitege njewe nje mufite nzonkomeza mbaremere buri munsi yaje irapfuye ntakundi nawe utagiye gutekereza iyi noneho uzoterera televiziyo kumva ndashoboye sawa reka dusezera abakunzi b'Imuhira studio tunamwihanganisha mutwihanganire mwakoze kudukurikirana nubwo mubonye planke ipfuye apana kuvuga ngo mutwihanganire ari planke yawe wenyine ahubwo abakunzi b'Imuhira studio hamwe naje twihanganisha umuvandimwe tumubwire ngo akomere ni plankize ahubwo nizo wakoze ni plankize murambabarira ariko ntibizosubira none ubutaha azambona cyakora nje sinzasubira kumukorera iyindi arahevye sinzosubira kumukorera iyindi planke ubwo tugana tuzihebe ubu nimba uziheba nimba uzikomeza ariko uzire marke naguhawe bushize oya biriya bintu wambwiye tuzumvikana ariko tubivugiye kwanza tubivuge n'abakunzi b'Imuhira studio mugerageze muri commentaire tumazinga tudaheza show abakunzi b'Imuhira studio tumazinga tudapostinga ingo nibyo akazi ni keza kandi gufatirwa bibaho ariko no mu gihe twiyemeje guheza abantu ibyishimo cyangwa se gushimisha abantu tugomba kubikora rero nje navuze mu gihe ufite umwana no mu gihe utawufite ugomba kuwushakisha ntacyo nishe cyane cyane igo ndabyemera narakushe nagukuye mu kazi kandi ari byo ari gukora ese ushaka kubinyibutsa utankubita ushaka kubinyibutsa oya utankubita none si usanga ari byo kuri hoho umva nyine babivuge muri commentaire kuvuga ngo tumazinga tudashutinga tutabaha basi nyine na show nyine basi oya kudashutinga bivana na gahunda z'umwana yego gufatirwa bibaho ariko nje mbijeje yuko none se kubera utabakoreye video muri baruko bimeze ukabaheza wenyine nje menyere planke si menyere kubera utabakoreye iyo show wenyine ukiprankinga wenyine warangiza ukabaho cyangwa se mbabwire cyangwa se ukagenda guprankinga abantu bo mwibarabara bya bindi byo kubakanga ubakanga abantu nje ndamenyereye guprankinga wowe nta wundi noshobora kuzo pranking intebe rero akabaru siko nazoga ntizivuga nico ugenda abonye umwana oya uzongira wese kutavugaga kwazo fatiriwe icyumweru cyose nzongerageza vema ndabivuze nzongerageza ndebe nyine nk'umunsi utari mu kazi gafatiriwe cyane ngo hamagare sawa mwakoze kudukurikirana abakunzi b'Imuhira studio naho ubutaha murakoze